Slovenečkata radiodifuzija isprati pismo do Evropskata radiodifuzna unija EBU so baranje da mu se zabrani na Izrael da učestvuva na nastan od koji će se održivo Bazel, prenesuva Jerusalim Post. Od tamo se naveduva deka Slovenija je prvata evropska zemlja koja pobara isključuvanje na Izrael od Eurovizija. Vo slučaj nivno to baranje da ne se posluša. Radiotelevizija Slovenija donese odluka da se povleče od slednata Eurovizija ili, što je sprotivno napravilata na to nadprevaruvanje, da go isključi prenosot za vremena nastapot na predstavnicite na Izrael. EBU pak cvrsto gi otvrli povicite za zabrana na Izrael od nadprevarot vo Malme, objasnuvajki deka se raboti za nadprevar među javnite radiodifuzeri, a ne vladite, i deka Izrael se ušte ima celosno pravo da učestvuva. EBU se ušte ne odgovorila na baranjeto na Slovenija, no na 12. dekembri beše objaven spisok od 38 zemlje, među koji Izrael, koji će učestvuvat na Eurovizija. Da podsjetime, pred nekoliko dena se pojavi vest deka Izrael može bi i nema da učestvuva na Eurovizija vo 2025. Kako što objavija švedskite medijumi, Izrael može bi nema da učestvuva na slednata Eurovizija poradi potencijalni od zakon za privatizacija na državnata televizija Kan. Ovaj zakon, predložen od izraelski od ministra za komunikaciji Šlomo Karhi, može da dovede do izleguvanja na Izrael od Evropskata radiodifuzna unija EBU, a su to i od Eurovizijski od nadprevar. Otkako pred nekoliko meseci ne puštija da vleze vo Srbija i da peje na privatna zabava, hrvatskata popularna pejačka Severina gi podrža protestite na srpskata opozicija. Ta objavi fotografija na stisnata tupanica so komentar "Neka bude kazna neprestana". Dalmatinkata dolgi godini živeše vo Belgrad kada beše mažena za Srbin, a i deteto što go ima je od srpski od biznismen Milan Popović. Naš je od svetski poznat pijanist Simon Trpčeski, zajedno so svojite prijatelji, makedonski muzičari, operski solisti i baletskite umetnici, na koji na scenata im se pridruži i njegovata kerka Lara, napravija koncert za koji dolgo će se zboruva i koji dolgo će se pameti. Aplauzot i ovacitena publikata, kako i polnata sala ta večer, beja dokaz deka tokmu jeden vakov novogodišen koncert so makedonski umetnici nastan koji vo idnina treba da bide očekuvan so netrpenije. Novogodišen koncert po svetski terk, nastan na koji se slaveše životot i se slaveše muzikata. Vaka nakuso može da se opiše prazničnata muzička magija, koja vo petok od večerta se sluči vo salata Boris Trajkovski vo Skopje. Vo vtornik na 24. dekembri 2024. godina vo Makedonski od Naroden teatar vo Skopje so početok vo 20 časot. Premijerno ke bide izvedena teatarskata predstava Bog na koležot. Likovite se obsednati so sobstvenoto moralno poziranje, tvrdejki deka nego podržuvaat nasilstvoto, potenciraat na neviноста na детската igra, no i manipuliraat so детската naivnost koja rezultira so agresivnost. Лицемерието ги istaknuva kontradiktorностите во нивните вредности и леснотијата со која луѓето може да ги напуштат своите принципи, кога ќе се соочат со непријатност, родителство и животна одговорност кон своите деца. Се поставува прашањето за неопходноста од имањето деца за да се има извонредно добар брак, кој пак е затрупан со небројано многу проблеми и неизговорени зборови кои никако да се решат. Вторник, 24. декември, Македонски народен театар. Премиера на Бог на колежот.